Darien mekewe nayon. Tamang ierora rawara darien ibogarabus non Babylon. Ave merde pebeben mwen meyot pan sirerap. Iwe yen aoreven merifan king awi seri ewisen king. Ewe merifan king awi tirsirei pe non metods medicine adogeri rugu darien. Iwe ewe king aferi ewe nuk pe darien ebowisen kisin fan igarambaru fero king. Eboreberi urusera rabaserobu ebo neberi berisin kewa sou sirera berobu pan neberi berisin kewa sou emwen. Kewa sou emwen rafokun song noborewa king a segete darien pebowisen neberir. Iwe rabobuwe dere gutta ifausuren darien ebo dou menon wisaroe. Sibwe gutta met anwat. Iwe sibwe fella ireni ewe king. Iwe kewa sou emwen rajak akodara me tarien ebo mwen won ngerisedogere grayot. Tarien ese turawagen ese juri ese bandogeri ebo mangeri aneri aragang. A feria tu aragang medicine. Iwa sire met sibwe feri. Emen so emwen mi dikotubutuk abasa. Kewe coach ra peruani. Iwe koperani kich met sibwe feri. Ewe so emwen mi dikotubutuk abasa. Kosemo guna Daniel lupan asugi asamojonwe desesor darawas merekunion. Kosemo par rong ngeri anyotek ngeri wakot wandang. Iwe sibwe feri enuk pun ika emen yotek ngeri emen kot medikun ewe king don ini keren. Iwe koturong don ewe pangandayon. Emen kosawomen apasa. Ewe king ina fokun sani. Esa par or an egeki Daniel. Ina tibiyo ngani na enuk. Keweman rafokun tagir. Wah ha ha ha. Daniel koturong don ewe pangandayon. Kewa sou emwen rabakei ewe nuk. Iwe rawara rerewe king. O king, siya fokun unisen afanak. Ewe men mi dikotubutup apasa. Siya mekkei ewe nuk pun don ini keren. Ika men yotek ngeni emen kot merigum o king. Iwe koturong non ewe pangandayon. Iwe kiwa fokun babai di ewe nuk. Iwe aisisi na rerarewe imbang. Iwe zaraga usuredi ewe abat waro tarobwe. Ewe king abajedi norwe ring norwe abat waro tarobwe. Iwe nuk aisisin iwe esedori ewe kesibin. Iwe kyotan kura raroga federe warurusen arirobederirim ewe nuk merife ngeri kewa rabas. Esharing! Ewa jan kura aro wamang negaka. Ika emen yotek ngeri emen kot medikun ewe king non ini keren. Iwe koturong non ewe pangandayon. Kewasan main rakoura rausering. Et meringin rakoura rausering. Tarien akoura abarusering ngeri enen ewe verifun enuk. Samang nein kewa sou emwen ra mutir feiti warewe an ngeri wentar yerewe. Iwe raoberi ewe yan robodori gura asamajon tar yeriwe agan sugi de den arbo yodek. Ragura darien afeto odorong nori warewe. Met darien ebore sugi asamajori warewe o yodek usun agan feferi. Iwe nevan ebojegi yodek non rumarewe. Meri esabu yodek toriwe sirorewe iri kren. Ngeke o sou emwen rafokun mozen robojek audi met raboregura. Iwe asamajon darieri wa asukura. Iwe ragura nye darien afadabasuk pen asamajorwe. Rarorogan yodek nyeri kotuwa neng. Reseban mo nyaudi en dariere bowes me yodek. Ra gidir sefen porobe esiregeri jerer kewe usun met ragura berong. Iwe rajufegen rafeno rerio king. Arewa kot afokun boruete. Tarien ebore kodurong naro bagen nayon. Iwe resap tibero sugo sukren edewe. Ewe king afokun nariren.
Fokun nodiren ren jejianwe Daniel. Dia mam pura fen saine ewe anuk. Kewe son fiu ra wara Daniel ngeni ewe pangan nayo. Coach ra esegunara ewe fauseni mesen ewe pang. Kewe rayon ra wesen fiol ra ekogurang. Ewe pun fokun jung ren egurangir. Emen kewe son fiu kemoch pentanir. Emen awisen kemoch pejen. Iwe ra odurarong non ewe pangan nayo. Iwe ra esegunato sevan ewe faungeni asamen ewe pang. Mutirjak meirisin metot agirang mero. Kewe rayon resetuara gurang ewe pun esetuen tutugdung. Kewe sowen men ra foku paba. Ra gan everiben feyene fider. Ra fokundugu ngeresapan tue kurasaferi darien. Nyewe king fokun kejing. Iwe punira ewe maram dötha. Pugu fi me fokun kineu befenda. Ewe king esedongen ni meur. Esepan mojen ebo moer. Esepan mojen ebo or tiket. Beram ewe king rong egurangen ekewerayon. Ngodane ipunin rese fokun egurang. Ra fokun masansan. Iwe neso sorusidin nore ren. Nuburewa karakaren saravade. Ewe king aureiron keo mas rebwe mutirro nyerio bagen nayon. Ra osogunoro ewe fauseri asavere bagen nayon. Iwe ewe king agokorong noro bagen nayon. Daniel. Ewe kot kangangeni tufechin tumruk senife ngawen ekewerayon. Met tarien ewe perueri mejak tuan marang. Seri ebire bagen nayon. Tarien nobody de negakode. King koboy manau fedfeda. Ai kot tinato nen kochondang rebo epingaro awen kewerayon resaptongeni kiwe. Ewe king fokun baba. Agokoriron keo sonfiu rerarabo egeu tarien serio bagen nayon. Iwe keo sonfiu ra ediro fot sen. Iwe tarien ebodori dou serio bang. Tarien adou ngewutirtsak kewarayon ra bobwedare warwar. Ewe pun bobwedare tutsugdung. Nge esabogismo kawel fendarieriwe. Esa panwar egis totobure finwan bön. Esa panwar kirasen wan mesan. Usunjak kot tinati kochondang rebesi para awan korayon resaptoni ku Daniel. Inajak usunan kot tinato kochondang repotimuni menisin kewemitongei. Ewa paiben basa nen kot kochondang anom ngeniyen ekwemitongei. Iwe potimunir angasero. Kerbin sabun irik merueru wagisin fisu. En midoge got